در زمینی که تعییناتش کشاورزی می باشد ساختمان خانه های استقامتی غیر امکان است چون که قانون اجازت نمیده. مبلغی که شما همچون کردیت از بانک گرفتین اون قانونیگردانی نمی شود. اموالی که تحت بحث سودی قرار دارد طبق قانون مذکور قانونیگردانی کردن غیر امکان می باشد، زیرا که تا حالی که صاحب ملک همین اموال باشد یا که مبلغ ها باشد معین نشده است، یعنی سند سودی نبرآمده است، چنین اموال یا که دیگر دارایی ها قانونیگردانی کردن ممکن نیست. اگر شهروند مبلغ ها و پسندازهای خودش را قانونی گرداند آنها اندازبندی نمی شوند. салому алейкум дӯстони азиз, вақти подкасти навбатии мо аст ки ном гирифтааст агар манзили шумо. ин силсила подкаст дар якҷоягӣ бо академияи три медведя ҳамзамон ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақили оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон рӯи кор омудааст. бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов суҳбат мекунем бо ҳуқуқшиносон. ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон Шарипов Абдураҳмон. салому алейкум ва хонум Шоҳзодова Гулгуна. имрӯз саволҳоро мо аз ҷониби шунавандагон ва тамошобинони подкаст омода мекунем ки саволҳое ки ҷамъ шуданд ва ин саволҳоро баҳри шумо омода мекунем. раҳмат, мо тайёр ҳастем. хуш омадед бори дигар. ва саволи аввалин ин гуна аст ки ман дар қитъаи замине ки таъиноташ барои киштукор аст хона сохтам. ман метавонам онро қонунӣ гардонам? мумкин аст агар ман ҷавоб диҳам. марҳамат. дар замине ки таъиноташ кишоварзӣ мебошад сохтмони хонаҳои истиқоматӣ ғайри имкон аст чунки қонун иҷозат намедиҳад. бояд ки замин барои махсус сохтмони манзили истиқоматӣ таъиноташ бошад. агар он вақт сохтмони худсарона қонунӣ гардониданаш имконпазир аст. лекин дар ҳолате ки таъиноташ кишоварзӣ мебошад ба ғайр аз истифодабарӣ барои кишоварзӣ бояд ки фақат ба таъиноташ истифодабарӣ шавад. дар он манзил сохтман бо қонун мумкин нест. агар дар ҳолате ки сохта шуда бошад он санад мешаваду ба шахси сохтмон кардагӣ ӯҳдадорӣ ба зиммааш меафтад барои бартараф кардани сохтмони худсарона ва истифодабарии замин ба ҳолати аввала ба таъиноти кишоварзӣ. яъне ки хона сохт, хонаро бартараф мекунад. агар замини кишоварзӣ бошад дар он ҷо агар ки ихтиёрӣ накунанд ва тариқи маҷбурӣ бартараф карда мешавад. саволи навбатӣ барои қонунигардонӣ намудани амволи ғайриманқул ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ба ман лозим аст ки хироҷро пардохт намоям ё ин ки на? барои қонунигардонӣ намудани амволи ғайриманқул ба шаҳрванд лозим ҳаст ки ба бюҷети маҳаллӣ хироҷро супорад ба андозаи 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо. барое ки тибқи қонуни мазкур дар бораи авф ва қонунигардонидани дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи хароҷотҳо бояд аз тарафи шаҳрванд пардохт карда шаванд. яъне ки хироҷро бояд албатта. ман метавонам маблағи пулиро ки ҳамчун кредит гирифтам яъне қонунигардонӣ кунам? маблағе ки шумо ҳамчун кредит аз бонк гирифтаен он қонунигардонӣ намешавад, барое ки вай маблағи бонк аст. бонк аллакай худаш қонунигардонӣ кардааст. вай дар соҳибияти бонк мебошад. шумо онро ҳамчун кредит қарз гирифтагӣ ҳастед, маблағи қарзӣ қонунигардонӣ намешавад, барое ки вай маблағ соҳибмулкии шумо нест, ё қарз аст, барои он қонунигардонӣ намешавад. амволи ғайриманқуле ки берун аз қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад қонунигардонӣ намудан яке мешавад ё ин ки не? маблағҳое ки ки аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон берун роварда шуда дар ҳудуди берун аз Тоҷикистон мебошанд, лекин дар соҳибияти
شهروندان جمهوری تاجیکستان میباشند. این مبلغ قانونی گرداننده میشوند، یعنی که با گردش اقتصادی مال و ملکی تاجیکستان باید وارد کرده میشود و از طرف کمیسیون قانونی گردانی اون قانونی گرداننده میشود. اگر که اون مبلغ ها در صاحب ملکی خود شهروندان تاجیکستان باشند. یعنی که تنها مبلغ ها، نه اینکه مبلغ ها، سنگوی قیمت بها، مبلغ ها، اکسیه ها، کاغذهای قیمت بها، انشاءات های غیر منقولی که در بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان شهروند جمهوری تاجیکستان خریداری کرده است در صاحب ملکیش می باشد، آن را میتوانند در جمهوری تاجیکستان قانونی گردانند. یعنی که در صاحب ملکی شهروند بودن چنین اموال به قید گرفته می شود در جمهوری تاجیکستان. فهمم. اموالی که وابسته با حقوق صاحب ملکش بحثی سودی رفته ایستاده است، قانونی گردانی می شود یا نه؟ اموالی که تحت بحث سودی قرار دارد طبق قانون مذکور قانون گردانی کردن غیر امکان می باشد، زیرا که تا حالی که صاحب ملک همین اموال باشد یا که مبلغ ها باشد معین نشده است، یعنی سند سودی نبرآمده است، چنین اموال یا که دیگر دارایی ها قانونگردانی کردن ممکن نیست. در اینجا سوال اومده رسیده است. برادری من قطعه زمینی اجاروی دارد. من در آنجا انشاءات ساختمان و با اجاره داده ایستادم. من ساخت است و اجاره میدهد. آیا من انشاءات را قانونگردانی میتوانم کرده یا اینکه نه؟ شخصا شما زمین رو با اجاره گرفتید، یعنی که شما استفاده برنده زمین میباشین و طریق اجاره، یعنی که زمین بر نام شما جدا کرده نشده است. در اون برادرتان بینای ساختمان خودسرانه میسازد و اون رو با اجاره میدهد. اون رو با اجاره دادنش رسمی به رسمیت در آوردن نمیشود، یعنی از طرف اداره نتریالی شرطنامه اجاره به قید گرفتن نمی شود، زیرا که اون ساختمان خودسرانه می باشد و در زمین اجاروی، یعنی که زمین استفاده برنده یکم درجه روزگی نداده است که در اون شما یکون بایسوزد. لیکن با اجاره گرفتن زمین، مقصد اجاره گرفتن زمین این یک چیز است. دوم، تعینات استفاده برای زمین معین کرده می شود. اگر تعیناتش غیر منزلی باشد، اگر اون ساختمان خودسرانه برطرف کرده می شود و با اجاره دادن اون غیر قانونی می باشد. در حالتی که اگر برادرش روزگی خودش داده باشد، اگر روزگی خودش که داده باشد و حتما یکم درجه زمین استفاده برنده ای که همون زمین رو با اجاره داده است، روزگی وای آدم در کار است. روزگی اجاره گیر برای ساختمان خودسرانه این جایز نیست. من قهوه‌خانه майда دارم. یک چند سال قبلا مسئولیت ایلوگی و یعنی که حجره‌های یاری رسانی ساختمان کردم که با حجت‌های حقوق معین کننده وارد نشدند. آیا برای قانونگردانی آنها حقوق دارم یا که نه؟ در همین حالت یعنی شهروندی که یعنی زمینی که برای ساختمان جدا شده است و در همونجا قهوه‌خانه майда ساخته است و من بعد دیگر انشاءات یاری رسان را ساخت است و لیکن همون حجت دخلداری برای اجازت دهی نگرفته است، میتواند در همین حالت چنین انشاءات یاری رسانی که بعداً ساخت است قانونی گرداننده میتواند، برای که پیشتر همین زمین رو برای ساختمان به اون کس جدا شده است. لیکن اگر شد و همین انشاءات یاری رسان را در قطعه زمینی که برای ساختمان جدا نشده است، در همین حالت نمیتواند که همین انشاءات را قانونی گرداند. тамошобини мо ба мо савол додааст. дар шаҳри хавасти ҷумҳурии ӯзбекистон хона дорам. онро мехоҳам қонунӣ гардонам. ба куҷо муроҷиат карда метавонам ва оё ин ки имконпазир аст ё на? ба комиссияи ҷои зисташон метавонанд муроҷиат кунанд. барои чӣ? барои ки иншооти ғайри манқул дар соҳибияташон дар ҳудуди ҷумҳурии ӯзбекистон мебошад. яъне ки барои иншоота ба чиз намегиранд, ба қайд, яъне ки ҳуқуқи соҳибмулкии
шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистона дар ҳудуди ӯзбекистон ба қайд мекунанд, яъне ки дороӣ ҳамчун дороӣ дар соҳибмулкии шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад. яъне ки онро агар ки шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ихтиёрдорӣ кунад дар ӯзбекистон, маблағҳое ки ба дасташ медорад он қонунӣ мешаванд, дар ҷумҳурии тоҷикистон метавонад бо онҳо амалиётҳои бонкӣ ғайрибонкӣ иҷро кунад, хариду фурӯш кунад, дигар чизо кунад, барое ки он маблағҳо қонунӣ гардонида мешаванд. саволе ки ба назарам зиёде аз нафароне ки мошин доранд ин саволро мезананд, биёед дар бораи гараж гап мезанем. дар қитъаи замини бекорхобида паси бинои баландошона ман гараж сохтам. оё ин гаражро қонунигардонӣ карда метавонам ё ин ки на? агар қитъаи замин ба шумо барои истифодабарӣ барои сохтмони гараж ҷудо нашуда бошад, шумо аслан қитъаи замине ки гирди хонаҳои баландошона ҳаста вай таъиноташ истифодабарии умумӣ мебошад ва ба ягон шаҳрванди алоҳида ҷудо карда намешавад ва дар онҷо шумо сохтмони худсарона автогараж созед ва қонунӣ гардонида намешавад. бинобар он ки таъиноти қитъаи замин дигар аст, истифодабарии умумӣ на ин ки барои таваққуфгоҳ ё сохтмони гараж мебошад. аз ҳамин ҷиҳат қонунӣ гардонида намешавад. яъне ки гуфтан мумкин аст ки гараж умумӣ мешавад ва дар онҷо гараж истад намешавад. гаражам умумӣ намешавад. агар ки қитъаи замина истифодабарии умумӣ шаҳрвандон ҳамин соҳибмулкони бинои истиқоматӣ дар қисми оне ки таваққуфгоҳ ҷудо карда шудааст, агар ҳама иҷозатам тиянд, қонун иҷозат наметиҳад, барое ки барои сохтмон кардани як иншоот иҷозати махсус аз раисои шаҳру ноҳия лозим аст барои сохтмон ва як розигии шаҳрвандон иҷозат шуда наметавонад. дар хориҷи кишвар пасандози пулӣ дорам, чӣ гуна онро ман метавонам қонунӣ кардонам? шаҳрвандон метавонанд маблағҳои пулии худро ки дар хориҷи кишвар ҳаст қонунӣ гардонанд дар ҷумҳурии тоҷикистон, ба шарте ки дар бонкҳои ҷумҳурии тоҷикистон суратҳисоби пасандози муҳлатноки на зиёда аз 1 сол бояд кушоянд ва ҳамин маблағҳои пулие ки дар хориҷи кишвар доранд метавонанд тариқи нақдӣ ё ки ғайри нақдӣ ба ҳамин суратҳисоб ворид намоянд бо нишон додани яъне мақсади қонунгардонӣ дар шартнома ва дар ҳуҷҷати хазинавии даромад. яъне албатта бояд ҳамун мақсади қонунгардонии чунин маблағҳо бояд нишон дода шавад. агар ман маблағҳоро қонунӣ гардонам, оё андозбандӣ мешавад ё ин ки на? дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфи моланбу гуфта шудааст ки агар шаҳрванд маблағҳо пасандозои худашро қонунӣ гардонад, онҳо андозбандӣ намешаванд, яъне ки аз андозбандӣ озод мешаванд. дӯстони азиз, ин буд силсила подкасте ки ном гирифтааст агар манзили шумо. бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов ва суҳбат доштем бо ҳуқуқшиносони ташкилоти ҷамъиятии марказии мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон Шарипов Абдураҳмон ва хонум Шозодаева Гулгунан. дар фарҷом чӣ гуфтанӣ ҳастам? худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.